Hayi ukuhlanya kunama-levels inkosi impela ngani zakwethu kunama-grades yikho ukuthi kuphela umuntu ohlanyayo ubizwa ngohlanya kodwa ayewanda lelo ngizwe usukhuphula kuyona yiphi grade lapho khona uba uhlanya uthandwa iwona wonke abaholi bezwe namakhosi even nezilo president uShembe imbala akwazi ukuthi aphume endlini aphumele wena azobona wena phanda uhamba nje wedwa gijima wonke amazwe labo ngizwe behambe beyobona ngisho uShembe eSwatini behambe beyohlala nenkosi uMswati Makhosetive 3 president yonke lento le president ngokwahlukahlukana kwabo nokwamaqembu hey ngizwe zolokhu kade benomalema former president JZ Cyril hayibo ngizwe bayilezi inhlanya lezi eyisemlandweni ku-understand ukuthi khona ixoki nje lo hlanya emhlabeni into egijimisa wonke umuntu ifika ithobe laphana imfonyoza isigqoko kube yiyo lenkathi le enganqena ukuthi ifika izopha upresident noma uShembe izompha amathawula nje amabhinca ayi bafethu hayi lu recognize kuthiwa ena kukhona ibutho lelibizwa ngamabhinca linomholi walo manje isilo ungangezwe lakhe indlula mithi yamakhosi uhlanga lomhlabathi athatha isikhathi sakhe lapha phezulu kweinkumbi nezinqumbi zabantu recognize ungizwe into exokiza wonke umhlaba le namhlanje kade ukuthi kusasa uyayizwa sikhuluma ngezwe lesihoshozelo lapha siyaluma iyaphephetha SGO deputy president bonke bafethu hayi emhlabeni yikho ukuthi inkosi impela kulingana kuya depend ukuthi mawuhlanya uhlanya ubani into exova namhlanje kusasa futhi seku right sifakiwe lapha bawethu hayi angayazi mina lento umuntu ohlanyayo intaza egijime lonke izwe lelo unenqwaba futhi amakhosikazi unezingane ziyafunda ama-public and private schools umzali yabona uneziqa yonke lento leyo ungayicabanga ngapha futhi uyahleze phezulu uyagadwa la uhlangana khona futhi uyamemeza ubhizi uyakhuphuka lapha neselect kodwa khona lapha engimthanda khona ethi unje ungaka usola bona labantu labo uphazamisa ukumfundisa lentozana umfundisa amabhodlela uthi yena wayengengaka yena kahle but yilo leli bandla lethi yena yakhe ingane ngeke ivumela ukuthi iphuze lentozana iphuze utshwala hlobo nje yohlanya lolunesiyalo esingaka esiphilayo hayi akusenani lolu uhlanya lake laphuca imonto kwalentozana kwaJesse ngazo njalo indaba zakhe leza divide umphakathi uhlukanise salento yamalema samtshela sathi ngeke azawine kodwa ke futhi kuthe makhamba waphinda uJesse azompha imonto lena le iveni usemupha phike manje ke phinje ngesagila uyacabanga imonto uphi imonto ine service plan no maintenance wena nje ufaka upetrol hlohloloza ubheke phambili hayi ngizwe bawafa